Mo kini karena kau mau kini karena kau tahu marung kering ke marung nahan tang bukas saja tahu. Sal besar kami bawa ati kasih mau kasih. Ini tapi tak pakai dari no. Sama no hanya je payah mana loka bodoh namun sih. Mo bola bodoh untuk itu je payah mana. Mo je payah mana. Mo mana tik mo dokai mas maya lesson marung. Tapi bola je hari ni kaya payah tahu. Lai suruh payah ada ke mana mata ni kaya tu dokai sam kere. Dal kere, sini kere, mana tu mereka abu maya, abu musa mana musa maya ati rumah. Kami ta ben bagian nok tam khenam jero phai babu kholo ja mai rong ri amai tong. Tung kai nayo sebalik baru kai tung kam kai mantung. Tung sini mantai tung mana nangai, matan tu mana nangai. Tere phai nama suru mu hai re khana bin bai tam bong tam action nam so dilan. Abu orang kai tung orang diam tu bai pan orang kai tung ma ukor aja, diam tu office pan pan nangai kau tu kai kai bukai, sila je, orang tu sila je diam office pan pan nangai. Nomo zakani mu ke? Kalau besoran tu pada. Bo ponche to kala. Kalau besoran tu pada. Bo ponche to kala. Mo keluar asal apa? Reson number 1. Nambah. Dai mo reson bo dasar mo po paran de ka. Sudah. Mo reson tan mo jangan mo. Mau hari sah. Res nomor reson dila mo ke? Bodoh. Boro sal bosor mo phayang do ha. Phải quay sang đây. Thằng đó phải quay sang. Riu quay sang. Lại sự chúc quả. Sal bosor la shona khana oro reson bodom mane. Padi. Padi no wasan mo ko boy mala feda. Malah pergi. Bon nombong sih. Ge tahu nang bo phai bo no phone phege tine. Jaga ne bong boda. Bo ponche to kalai. Bolok ge. Nomor reson je bodom mane sal bosor ro bodom to ha. Amon deli no hayo deli no bodo gai bos hawo maru sakpaya ko muti dino ko phainai sakpanya hini sawo haipan sakpaya ang sikanggo di homor mas ni haite sikang ang 4 mas phon to maru maya 4-5 bar mas khala shu haipan maru guri rong thango gai muti dino phaidi hinga dino khai bodo dogarok hyokjagya atrong mang 4-5 bar phaipan semalang yang thango pura 4 mas pura ang maru malang ya nono ta imbus ka mas ne haide khai phul ro honai hinai ekdin salsa ang bosta kotama tui phegya haiban adina ang maru malang ya ek mas ni maru malang wa adina Afur nang sa sikan masa phul ne dina kok mai ta sasan kan bong no afur ka basu ya rong thango te kun borong asuri to ne go nomor reson dila mo khitam kha bolo bodra bo non tini ko ngo phun khage phaidi ne tini kuno phun khaya ang to phun mo tui ji ai ko oro kabang masala rok phun nang phun khaika oro sala rok to nai rok phun binu suiso mang sui khulok ya abo hai nomor reson sal bosor mo hai ge nong no tan ke obo hingke baloka bura ro phayo jo je firi mairong sini bori horo te rang mai maya ini 24 tar ngthanga tak bobinoro keresin dongkhai som nahai keresin kre mairong kre ama hengnai borok haksali tongo phaye kipilo tau boi borok wai thang wai borong kha o mairong no malangya borok to sana bagi sigaro phayo o phal nokong khai sarkari ni manthai hingkai gobang ma borong sep tongo khongni bai malango ni phaimani a khongni bai malang yang dukan no paye borok tau pusa kring nomi kha ani bagina mo dilar no hinobo jeng hinlayo bo bopti jar borok balu khabo bini besa serai frusi borok dilar kai paikha bin otlong mung ta bo khibiya sal bosor mo hai ke tan ja bo amra so wa hai maso 10 din khlo kate 20 din khlo gya tari to wati no iko tan no bahai na hingbo bino wa hai tong hingkai bahai ke sanai oroni borok ji ur bura borse tono ta khai bono jaja ge ngai omo hai khai mo ma kok ma salai ke kotomui ta bin bagai diem agent tam kok sang bini bagai hingga ta kerak mai mo thangkai bono poda khai paisa ma snam nai bono non nai a kok masal mai nai ja
Abo khorok sabaya gobang ma borokai. bo dele da mo hake ma marung kri omo kri sai tong bo Riwo salsali khai salte salsali ya. Bosta sai nei thai tam tui be na bo ni bo. Te ki phil thang nei biang bo.